Doručak je kapitalan obrok jer definiše sve ćelijske funkcije u organizmu dalje u toku dana. Idealan doručak trebalo bi da sadrži masti, bjelančevine i spore šećere, žitarice, jer je naš organizam prilagođen da samo ujutru može dobro da vari i iskoristi kombinacije ove hrane. Ujutro je najveća proizvodnja enzima koja učestvuje u metabolizmu masti, odnosno metabolizmu masnih namirnica, lipaze. Od produkata metabolizma masti kasnije se u noću u toku sna stvaraju novi i zaceljuju oštećeni zidovi ćelija. Ujutru se proizvodi takozvani endogeni holesterol u jetri, neophodan za sintezu hormona i za mnoge druge funkcije, a masnoće u jutarnjem obroku pomažu da se sintetiše kvalitetan ili dobar HDL holesterol. Ukoliko kroz duže vreme ujutro ne unosimo masnoće, znači ne unosimo masnoće životinjskog porekla, povećava se produkcija lipoproteina niske gustine, odnosno takozvanog lošeg holesterola ili LDL holesterola. Ovaj LDL loš holesterol, umjesto da doprinosi zaštiti i obnavljanju ćelija našeg organizma, naprotiv učestvuje u mnogim zapaljinskim procesima i podložan je oksidaciji slobodnim radikalima, pa se ubrzava proces stvaranja i samim tim pojavom mnogih oboljenja, kao što su, na primjer, karcinomi, bolesti srca i krvnih sudova, visok krvni pritisak, hipertenzija, ateroskleroza i tako dalje. Ujutru je značajna sekrecija enzima koji metaboliše unete belančevine, pa je iskoristljivost proteina takođe dobra. Ovi proteini iz hrane se kasnije koriste u stvaranju sadržaja naših ćelija. Ujutru je sekrecija hormona, insulina, najviša u toku dana, a ovo veliko lučenje insulina odgovara i velikom lučenju hormona kortizola. Hormon kortizol je u stvari hormon naše budnosti, koji takođe ujutru ima najviše koncentracije u organizmu u odnosu na ostali deo dana. Kortizol svojom aktivnošću prirodno dodatno utiče na povećanje vrednosti šećera u krvi. Značaj ovoga je u tome što oba navedena hormona ujutru značajno iscrpljuju pankreas. Ukoliko unosimo brzo vareće, da kažem, šećere, kao što su, na primjer, med, beli šećer, sokovi, voćni napici, musli, čokolada, keksići zaslađeni sa šećerom ili još gore sa veštačkim zaslađivačima. A dramatično remete život našim, da kažem, zdravim bakterijama koji inače se nalaze u digestivnom sistemu. Spori šećeri se ne pretvaraju brzo, da kažem, u glukozu ili šećer u krvi, kao što je to slučaj sa unitim brzim šećerima, po čemu su obe vrste šećera dobile svoj, da kažem, i popularni naziv. Brzi šećeri se velikom brzinom pretvaraju glukozu, šećer u krvi, pa ova pojava izaziva novo izlučivanje insulina iz pankreasa, odnosno gušterača, što vremenom iscrpljuje ovu bitnu žlezu i dovodi do pojave koja se zove insulinska rezistencija ili predijabetes. Hrana može da sadrži zasićene masnoće, znači životinjske, mlečne proizvode, sir, puter, može da sadrži i hleb, idealno da to bude beskvasni hleb, da to bude recimo ražani hljeb ili od integralnog pšeničnog brašna, znači ne nikako kukuruzni, odnosno kukuruzni hleb je dobar, ima malo kalorija, ali ima visok glikemijski, odnosno slatki indeks. Ali ne nikako da bude, da kažem, čisto beli hleb sa kvascem. Hleb, ako je sa kvascem, bilo bi poželjno tostirati ga, na taj način se inaktiviše, odnosno poništava dejstvo kvasca i taj hleb je onda slobodan za konzumaciju.
Hrana može da sadrži zasićene masnoće, znači rekli smo i hleb i mlečne proizvode. Dakle, dobro balansiran obrok obezbeđuje kvalitetne izvore vitamina A, vitamina D, kao i minerale, znači dovoljne količine minerala, kalcijuma i magnezijuma. Masnoće koju ujutru unosimo putem hrane će uzrokovati da se sinteza takozvanog endogenog holesterola, uglavnom LDL, odnosno lošak, smanji na minimum. Ovakav dijetetski pristup snižava vrednosti ukupnog holesterola kao i ukupnih triglicerida znači u krvi, i samim tim i smanjuje faktor rizika za nastanak bolesti srca i krvnih sudova. Od pića su preporučljivi, znači, za doručak, odnosno uz doručak, da to budu blagi neki biljni čajevi bez zaslađivača, bez meda, sa malo, da kažem, naceđenog limuna, znači koliko vam prija, da li to kap, dve ili svaka pola limuna, što je izvanredna kombinacija za podizanje imuniteta. Ovo nije zbog toga kao što se veruje bogatstva limuna vitaminom C, već zbog toga što limun u organizmu pravi baznu sredinu. Limun je kiselog ukusa, ali u toku samog procesa varenja ostaje takozvani bazni pepeo, što je njegova najbolja osobina. Sve što je bazno direktno produžava život i vitalnost i dobro utiče na našu strukturu tela. Najkvalitetniji odnos baza i kiselina u ishrani trebalo bi da bude 80% baza i 20% namirnica kiselog ostatka. U simptome prekomernog aciditeta ili kiselosti mogu se ubrojiti rizik, odnosno razni simptomi se mogu nabrojati, na primjer nizak nivo energije, hronični umor, suva koža, suva kosta, stvaranje cisti, glavobolje, bolni zglobovi, artritis, neuritis, mišićni bolovi, mišićni grčevi, gastritis, tumori, karcinomi, čirna želuca i tako dalje. Doručak bi trebalo da traje 30 minuta, znači posvetite mu pažnju, znači ništa na brzinu, i da ne bude kasnije od 9:30 do 10 sati pre podne. Ukoliko je doručak kvalitetan, kasnije se u toku dana smanjuje želja za većim količinama hrane, a i kalorijski unos hrane je manji.